أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، بتحية لأهل الجنة في الجنة، ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ناموسيɓe julɓe ndaroɓe ɗo télévision meɗen Jama TV, haray min salmini on nokku kala ka oɗon wonde oɗo aduna. min toraniki on juutugol baɗɗo e firtanede arsike e dandede sabu gaño dande bone Iblis. haray miɗo seeditano hoore an, seeditano on alamo no rewe, nafa rewɗo lorra mo rewali sina Allah subhanahu wa ta'ala, Allah wahidun. nde tawde noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala o kafida hay e goto e tagugol ngol. no woni yoga e piijiɗadirɗen noon o tagita hay e goto. ndiɗo leydi Allah subhanahu wa ta'ala tagida e kafidale hay e goto tagugol ndi. Allah subhanahu wa ta'ala tagidale kafidale hay e goto tagugol oɗo asama. kanko Allah subhanahu wa ta'ala o kafidale hay e goto tagugol oɗo neɗɗo e façon no tagiri neɗɗo on noon. ayi ɗum ɗo fof hino wawi hollude Allah subhanahu wa ta'ala ko o goto, ko oɗo woni ko hana rewede. ayi rabbu kulli shay'in, Allah subhanahu wa ta'ala taguɗo ndiɗo leydi mo mara kafi diɗɗo, tagi oɗo asama mo tanoɗa hoorema o kafida ɗum ɗo hay e goto. taguɗo oɗo neɗɗanke o kafida hay e goto, ko oɗo woni ko hana rewede. rabbu kulli shay'in, jeyɗo kala hunde ko oɗo woni ɗum hana rewede, o hana rewidede e goɗɗum go kadi. hiɗan seeditano hoore an, seeditano on Allah subhanahu wa ta'ala kanko wona hana rewede, ko o goto. ɗen seedita oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelimo. ayi ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelirmo kadi diina gonga. ayi diina gonga ko sikke wo ala e muɗum. ayi liyuzhirahu ala dini kulli, fiyo fennin kaɗo diina e hoore diinaji heddiɗi ɗin fop. ayi nde tawde noon heewi ko juli ɓen woni e addude piiji ɓe yetoma ɗum ɗo koye diina yewiti, hara wona e diina woni ko jeeya. ayi hara wona e diina woni ko jeeya fes. man yabtahi hayra al islamu dinan falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin. ayi kala ɗaɓɓuɗo ko wona islamu diina o jaɓantake ɗum ɗon. ayi o jaɓantake ɗum ɗon, haray on ɗon kadi ka laakara o tawete e yimɓe perduɓe, yimɓe hayruɓe. ayi nde tawde nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ɗo hande ɓe holli e ɓeɗo julɓe ɓe feccoto pecce 90 ayi yimɓe fof ina ɗum ɗo ko diina, ɗum ɗo ko diina, ɗum ɗo ko diina. no woodi e innuɓe ko julɓe fefindotoɓe ɓe inna ɗum ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko yamiri, ko nelaɗo woni ko yamiri. hara Allah hino seedi Allah subhanahu wa ta'ala yamira ɗum, nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yamira ɗum. ayi ko ɗum waɗi nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam e maaki si fewndike nokku goo ɓe inni jokke, mana jokke karma koye ɓe ndaaro ñentimɓe sunna nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ɓe. ayi ko waɗi heewi janguɓe andi ko honnum Allah subhanahu wa ta'ala wi, andi ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wi, ɓe ƴetti intérêt ɓe hikkini yeeso. ayi ɗum hino woodi ka diina, hino woodi ka affaire aduna yanko kadi. ayi
anda gonga on ko gonga, anda ko ɗum ɗo woni gonga on, ƴetta gonga on waɗa ɓaawo muɗum, ƴetta intérêt on hikkina yeeso. Ayi ko ɗum ɗo waɗi noon nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam maki e kaɗo diina ka feccoto pecce capanɗe jeɗɗi ɗe fof majje ɗe naatoya yiite ha heddo wotere. Sahabaɓe landi nelaɗo ko fende honde woni natoyore e alijanna. Nelaɗo maki ko kala jokkuɗo komi jokki ko min Muhammadu hara sansali no mi rewiri Allah noon, sansali no mi rewiri Allah noon ha mayden tawi moye hoore ɗum ɗon. Ayi ayna nelaɗo may kala golluɗo gollal tawi menen men yamirali ngal gollal nelaɗo gollal ngal gollal fa huwa raddum. Nogo ihlataka hadisul khasiya wujuhun yawmayin khasiya amilatun nasiba tasla naran hamiya tusuqa min aynin aniya. Heewi yawmal qiyama arayɓe hara hino golli ha geesa mum hino lakka, ha hino ƴaari lakkere hara ɓeni ko l'islam ɓe woni e gollande goy. E golli ɓe ardoya e pelle golleji ko ɓe golli ɓe na présenta ɗum yeeso Allah. Allah menen kadi hino golle amen ɗen ko ɗum ɗo wonno ko men golluno. Allah subhanahu wa ta'ala fa ja'alna haba'an mansura, men waɗa ɗum nduggu sakangu ruya yaha fes. Par ce que golle maɓɓe ɗen wona ɓaawo nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ɓe iwtiri. Ayi wona no nelaɗo golliri diina kan noon woni ko ɓe golliri. Ayi walla ko ɓe gollirno ko sabu intérêt hon aduna ko yingo ɓe hikkirata ɓe laɓɓine naali Allah subhanahu wa ta'ala golle ɗe. Ayi wa abdullah mukhlisina, ɓe rewali Allah ɓe laɓɓinanimo golle ɗe. Ayi kono kay mum gollal si a golli tawi a ñentinali nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Laatani ko nge nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ñentinirga ko nelaɗo woni ko ñentinte. Karama ko ma jannima andinima no Allah rewrete. Karama ko ma hino mari martaba e hoorema, martaba ɓurɗo e mawnude, kono ya anduto karama ko ma kañum kadi koye nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam woni ko ƴetti diina. Allah subhanahu wa ta'ala ko nelaɗo wi yo ñentine, wona karama ko ma, wona baba en ma, wona mawɓe ɓen. Ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam woni ñentinirga. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Kala dey fellutuɗo, kala fellutuɗo hihi pellet amma sa ma ya immintinte hawru yayi Allah subhanahu wa ta'ala taguɗo ma on, ya andu ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam woni ñentinirgal maɗa. Ayi ɗum ha sa ndaari piiji ɗin hino hawni ko ɗum waɗi so nelaɗo maki ɗeɗo pecce fof ɗeɗo pecce capanɗe capanɗe jeɗɗi fof naata yiite ha heddo wotere. Ay sa baɓɓe landi ko fedde wonde naata aljana, ɓe wi ko kala jokkuɗo komi jokko ñentinɗolam. Ayi ɗum ɗo holli oɗo nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wona o sama kala e meɗen, ko oɗo woni hinirgal meɗen. Raylan setan waran setan nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko Allah subhanahu wa ta'ala ko nelirimo diina gonga. Ayi honnu fiyo Allah subhanahu wa ta'ala ittu hujja e hoore makko. Ayi ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala andi ndar o wi nelaɗo wona listinamo kala ko yimɓe mum ɓe mi itti nelaɗo on neli e makko. Ayi nelaɗo kala tawi ko yimɓe makko ɓe mana o e mofte makko ɗum ko yimɓe makko ɓen o nelete fi honnu. E Allah subhanahu wa ta'ala himo wawno nelde jinna e tagore nden, himo wawno nelde malaika, kono hiɗen wawno e nde en nanata haala jinna walla en nanata haala malaika. Eyi ma e goɗɗi go, kono o neli en, o itti nelaɗo jiyaɗo e moɗon. Ayi fi honnu e fi wota neɗɗo on kadi daroya yeeso Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah menen de ko ɓay a nelano goɗɗo yamen ko ɓa a yetanoki men ko ni Allah rewrirte ko ɗum hayno men rewe. Ayi wona no andirɗen no baba adama nde iblisa yaltinoma ka aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala inni yo baba adama iblisa fof memo ka leydi cippe sabu ko yedduɗo lankon. Bon ko noon Allah ɓawde baba adama tuubi o rutti. Bon kono e hoore muɗum ɓawa tuubi o ruttiki, Allah subhanahu wa ta'ala ni noon solution fusi ala sina hande kadi o memoye ka leydi. Hande kadi hari ka aljanna ɗo ko nemaji ɗin fof no timmi ɗo kala ko woni a miggitoto ɗum neminoɗa
joni noon o memoye ka leydi hannde kadi ko yon gollu ko yon soppu remon dawa niɓɓa hirda fiya heɓu hirande soƴƴade e ittirɗum kooƴe ayi sabu konngol gotol pettingol yedduɗon lan joni meme ka leydi seytane inni gasi simi sala jeyi ɓe ɓiɓɓe adama mo yami ɓeynuɗa lan ɗo mo yartinirɗa lan kaalijanna saabu muɗum simi meme ka leydi ɓe fof mi majjinayi ɓe mi daroto e lawol maɓɓe feygol ngol fiwata e moƴƴerde mi sakkoto ɓe mi ƴettay ko boni kon ko añuɗa kon an Allah subhanahu wa taala haramuɗi ma ɗin añaɗi ma ɗin mi ƴetta ɗum mi lebbinana ɓe si ɓe yiiɓe sikka ko ɗum ɗon woni ko moƴƴi kon ayi ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa taala inni heewi neɗɗon kaw yiɗata hunde hara nden hunde nde yiɗuɗa ɗon ko nde bone wonandema wasa an to tukrahu sayan wa huwa hayru lakum wasa an to hibbu sayan wa huwa sharru lakum hino heewi ka banu adama on añata hunde hara konko añuɗa ɗon ko ɗon moƴƴirama nden wonanma heewi ka banu adama on yiɗata hunde ta konko yiɗuɗa ɗon ko ɗon bone ma on woni ayi safi ko golle iblisa ayi no wirno noon si Allah Allah jaɓi si cippama ka leydi ɗo ɓiɓɓe adama ɓen fof o sakkoto ɓe iwranayi ɓe nano iwranayi ɓe ñaamo o iwranayi ɓe funnange hirnange fiyo no fiwata e ɓe moƴƴere Allah subhanahu wa ta'ala nde ayi ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o eni cippe ka leydi fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanuna cippe ka leydi moƴƴere an nden aroyay e mon mi imminoye moƴƴere an nden e mon kala jokkoyɗo moƴƴere an nden kulolala e dow makko o sunoytako ñande janngo ñande yawmal akhara ñande yawmal jasa o ñande joddi o sunoytako par ce que moƴƴere an nden si aroyi kala jokkoyɗo moƴƴere an nden o sunoytako ay waɗi noon o aljana mi yaltinoge mum ɗo hannde kadi so on heɓa yo ɗo hannde ko yon gollanmo hannde kadi ko ma waɗon sababu on wawata gollande koye joddi aljanna hay goto wawata gollude ha ina mimi golli joddi aljanna ko moƴƴe ko yurmede Allah subhanahu wa ta'ala okkata neɗɗo on aljanna ay yurmede nden ko honnum ko a jaɓi Allah subhanahu wa ta'ala a jaɓi nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala yurmirama sabbude ɗum okkirama moƴƴere ma nden ay ba joni noon Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala anduno o nelay ɓeɗo nelaɓe mofte kala o nelay nelaɗo e maɓɓe ay bon nelaɗo on yottina si nelaɗo on yottini Allah subhanahu wa ta'ala wide manam mubassirina wa munzirina nelaɗo on ko weltinowo ko hulɓinowo honnum o hulɓinira golluɓe ko boni ɓen pellete si on golli ɗum ɗo yon andu ko yiite jahannama woni ko habbi on o weltinira ɓe golluɓe ko moƴƴi ɓen si on golli ɗum ɗo nde ɗo moƴƴere ko aljanna woni ko habbi on ay wa mubassirina wa munzirina ay ko ɗum ɗo woni mission nelaɗo kala ay nela e ɓen ɓe fopp maɓɓe ko ɓe nelira ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah seede Allah ko goto seeda ɗon nelaɗo e mon on ko Allah subhanahu wa ta'ala ko neli mo la sakka fi wa man ata ar rasula faqad ata Allah kala ɗoftiɗo nelaɗo on hara e ɗoftiki Allah sabuna nelaɗo on ko mission Allah subhanahu wa ta'ala ne ko addi wa ma yantigu anil hawa ay in wahayun illa yuha nelaɗo on fefindake tun wowli wona alihi mo yewtisina ko immore Allah subhanahu wa ta'ala ay bon ko ɗo noon holli e jaka noon ɓawde ɗum ɗo fopp noon holli kono jaka kala golluɗo gollal hay si tawi woni a wi'i ko l'islam hay si a bakkike l'islam par ce que ko konum minen janngoɓe ɓen hannde ko ɗum woni probléme amen o par ce que andi ko ɗum ndaare ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala kon ngo wi ñande janngo hino tawa e adoyteɓe nangede calle buge ka yiite jahannama janngunoɗo nde ɗo deftere alqur'ana hooloraɗo yakitoraɗo ɗe jeenayi sappo ka l'islam ñande janngo hino tawa e oɗo nangoyteɗo buge ka yiite ayi honnum an jokkugol rewirgol Allah e hoore mbeleɗe hoore ko welata ɗum kon ay ronka laaɓande yimɓe ɓe reedu ay addinu nasiha diina ko laaɓalngol yimɓe ɓe reedu hay si tawi woni hoore ma nden kande ñalle ɗon nde walata ɗon wowlu ko Allah ko wowlu jottin e hoore no laaɓiri ay yottin diina kan sabuna nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam janfaki o yottin ko laaɓi fos al yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islamu diina ay nelaɗo suuɗale diina kan ay fos nelaɗo suuɗaki an ko honnum marɗa ko suuɗa ko honnum heɓuɗa intérêt hum aduna ha ko suuɗa diina l'islam
ko honnun jaramma ha teginana yimɓe ko Allah subhanahu wa ta'ala harmini ko honnun jaramma ɗum ɗon ɗum ɗo hino hawni nam haray hiɗen yewta ɗo seeɗa ko yewiti e suratu nisai tortowol ngoɗo sonnaɓe nde tawnono nden wiɗen oɗo sonnajo Allah subhanahu wa ta'ala waɗaniɓe garade waɗaniɓe martaba ay hiɗen yewta ngol yewta fi ɓeɗo sonnaɓe ko yowiti e mana suratu nisa hingol yewta ko yowiti e ndondi hingol yewta fi ɓeɗo sonnaɓe jonotugol ɓe haqqeji maɓɓe ɗin ay hingol yewta fi gonɗingol Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓinangol Allah subhanahu wa ta'ala kaɗo dina ay nam haray Allah hiɗen darino tele makko yowiti e ndiɗo ndondi seeɗa Allah subhanahu wa ta'ala wi on wa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna waladun wa lakum hino wodani on onon ɓeɗo duhiɓe nisfu ma taraka azwajukum ko rewɓe mon ɓen acci kon mana suddiɗo mana gorko duhiɗo on si sonna makko walike maayi si sonna makko woni ko feƴƴini kanko duhiɗo hon haray hino wodanimo e feccere jawdi ɓengu makko ndin mana jawdi ɓengu makko ndin feccete pecce ɗiɗi kanko gorko on o ƴetta feccere kono noon an condition kon nun illam yakul lahunna waladun ko si tawi woni sonnama feƴƴinɗo on o acca ɓiɓɓe hayso ko ɓiɗɗo goto o acci haray feccere jawdi ndin dagantakoma hande kadi ko honto sonna aden feƴƴinta kanko tun o heɓa feccere jawdi ko sonna makko acci kon ko si tawi woni sonna makko acca ɓiɗɗo amma si tawi woni mo acci hayso ko ɓiɗɗo hayso ko goto haray feccere jawdi ndin dagantakoma hande kadi ayi illam yakunna lahunna waladun ko si tawi woni o acca ɓiɗɗo fa in kana lahunna waladun si tawi woni sonna ma feƴƴini tawi mo acci ɓiɗɗo hayso ko goto falakum rubu'a haray ammodi makko ko nayaɓal jawdi ndin jeyɗa ayi jawdi ndin haray ndi peccete pecce 4 ƴetta feccere pottoɗa ɗeɗa pecce 3 heddiɗe haray hande kadi ko ɓiɓɓe ɓen kañum may hano ɓe hikkade ɗon nene e baba e wayta ɓe noon hande kadi ayi haray hande kadi an mana ko ɗum jawdi ndi ndi feccete pecce 4 ƴetta gotal 3 ɗen pottine to ndin noon ko ɓiɓɓe ɓen e nene e baba e waytaɓe noon gasayɓe ronde ɓe ɓen hikkoye ɗum ɗon hande kadi ayi mi anda si famike si sonnama walike maayi si o acca ɓiɗɗo hay bajjo jawdi makko ndin ko ndi ɗuuɗi o koyen ɗuuɗi ko pecce ɗiɗi ndi feccete ammodi makko ƴetta feccere ndeɗa feccere nene e baba e bolonda ndaare ko honɓe haɗiri hikkade e makko rena o amma si tawi woni mo acci ɓiɗɗo hay so o goto pette jawdi ndi feccete pecce 4 ammodi makko ƴetta feccere ɗen pecce 4 ɗon ɗeɗa pecce 3 pottine ɓiɓɓe makko ɓen e bolonda wayteɓe noon e ndaare ɗon kadi ko honno heno hikkodirte kadi hikko mo kala hetta geɓal muɗum nam ay honno noon min ba'di wasiyatin yusuna biha aw daynin ɓaawo wasiyende kanko feƴƴinɗon nde o wasiyi mana ɓay o nawni ha o taƴanike hoore makko o wino dey haray dey e mbuuɗiya no nokkel kaari hasaba nanngam ɗin mbuuɗi ɗon simi maayi ƴetteɗi okkanol lanɗi kaari ayi ha moodi nde nawnaraɗom tan inaki mi hisayde hilam oto an hino nokkel kaari simi maayi ƴette on oto ɗon jonnon kaariji mi okkinomo kaari ma coñcani nokkel kaari mi okkino ɗe kaari hunde kaari ana nokkugo mi okkino ɗum ɗon kaari simi maayi ƴette ɗum ɗon jonanollan kaari ayi maana si tawi woni o feƴƴini si o feƴƴini haray ɗum ɗon wata bokkude e dondi ndin ɗum ɗon tawetake e ronugol ngol neɗɗo on ɓawde o wasiyi ya hewti ko mata o wasike hilam mari galle nokkel kaari hilam mari oto nokkel kaari hilam mari mbuuɗi nokkel kaari hilam mari hunde kaari nokkel kaari si mi maayi ƴette ɗum ɗon jonanollan kaari mi okkimo hay si tawi noon na jiyaɗo e famille makko pes hara ko janano pindon
si o maayi ndin jawdi ɗon nde o inni o okki goɗɗo ɗon ndin tawetaki en donndi ndi yon ƴettu ɗum ɗon jonnon mo inni mo okki on hannde kadi ndaaron ko heddi kon ko jeyi kon ko ɗum ɗo ronete par ce que ko okki goɗɗo kon o jeeya hannde kadi o okki eyi ko ɗum waɗi min baadi wasiyatin yusuna biha ɓaawo wasiye mo o wasi honnum aw dayni ma ñamande nde o ñawlino amma neɗɗo on kadi si o maayi tawi himo ñawlino bala jawdi makko no rone taw koyo ndaara taw ko o ñawli kon taw ɗum ɗon yoɓe taw so ñamande nde o ñawli nde yoɓa o si o rone ay ɓay hiɗen andi nelaɗo Muhammadu sallallah sallam e may kamɓe si tawi woni hara fure waalenoke ɓe andi on tigi hino ñawli ɓe juulatano on tigi ñamande nde yoɓaka walla heɓaki ƴettuɗo garanti ñamande nde ko waɗi noon goɗɗo si o maayi himo ñawli si o surroyama o waalo taw ha qabru makko en tant que ñamande nden yoɓaka Allahu akbar hande ko jele woni e ñawlade ɗo yimɓe détourna ay bisimilla men ko saɗi men ko tooli enen wuuriɓe détournugol jawle yimɓe joni wona ha ñaalogol amma si tawi woni ara yaw tawɗa kaari a ñawlan hunde kaari on tigi ƴetti ñawlima no inni awa haray a jam fimo rewnuɗamo ɗaynuɗamo ha hendiɗa ko makko kon kono détournugol filagaran jawle yimɓe woɓɓe ko ɗum ala samedi ala dimanche ala bimbi ala kikiɗe ka wetti bimbi kono goɗɗo janforde to no détournede jawle yimɓe tun ko ɗum woni golle maɓɓe mayde nden no habbi ñande surroɓe arti ñande on tigi leydi ndin ombita e hoore on tigi nowruma ñamuru ndon hino jenti wonɓe siɓɓe maɓen ko woni e yiltade ka galleji kon ɓawde ɓe ubbuma nowruma ñande ndon hino jenti mun kare wannake kone ferde leydi ndin kon aro landama man rabbuka ma nabiyuka si ɓe hewtino nde ñani tawi hiɗa détourno jawdi goɗɗo walla hiɗa ñawlino goɗɗo pelete la heeɓi ko yoɓira a sali nden ñande anday ko gonga ɗum woni gonga nden ñande anday ko Allah subhanahu wa ta'ala wi'i kon ko woni neɗɗo ƴoƴuɗo ko woni kala bantejo ko gollanɗo ko woni ɓaawo mayde nden kon ay ɓay jawdi ndin e ɗudde ndi nafoytama yawmal qiyama nafoytama yawmal qiyama yawma la yanfa'u malum walla banunun illa man atallahu bi qalbin salimin yawmal qiyama ko ñalande nde jawde ɓiɗɗo nafata sina arduɗo ɗon e ɓernde hesunde ɓernde laaɓunde ko ɗum ɗon tun nafoytato jommum ñande janngo jon noon wiyata ɗo bimbi an ala samedi ala an programme ma ala sinano jawle yimɓe détournirte ɗo wakkili wadde négocier convaincre yeɓe ga hendo ko maɓɓe kon so hande ka maɓɓe kon he ayi bon waloɗa maaya acca ɗum ɗo ayi si a waloy tawa qabru ma ɗum ɗo noon ɓuuri hulɓinade ayi ɓayɗen andi woɓɓe ilandema ñande ɓe wali he qabru maɓɓe ɓe woni ɗon duuɓi temedere ɓe woni ɗon lebbi temedere mana ɓe walta ko par ce que malaika ɓe so foti ke lettude ɗon on tigui si ɓe ari ɓe tappi on tigui nde wotere o yaha yawmi omo yaka jeɗɗaɓiri leydi ndu e hewti o ndin ɗon inna placement ala ɗo so hewti ka leɗɗi jeeɗaɓiri ɓe tappama ɗon kadi o ara ha hewtita ka ndi leydi adana yankori ɗo mana ko noon on tigui wona e lettirede ha ñande ummital eyyi ko ɗum waɗi so ɓeyni on tigui walo taw ha qabru makko ay hiɗa jogui kon goɗɗo ayi ko si ɓe tappima ga ka qabru ma ka walla ɗon on tigui yahay ɗon ha mem yaka jeɗɗaɓiri eyi ka hewti wondin ɗon inna placement ala ɗo e feƴƴa ay ha hewtoya ka jeɗɗaɓiri ndin ɗon ndi piɗɗitomo kadi o hewtita kadi dow ga ɓe tappama kadi ko noon woni a lettirede ha ñande janggo ayi yaka seede men joguiɓe jawle yimɓe sali jelotude jawle ɗen e pour sali hara ɓe heeɓi ko ɓe yoɓira ɓe sali ayi nam mana ayi ayi ɓawo nde o ñaw mana ɓawo mayɗo on nde o ñawli e ɓawo nde o mana ɓawo nde ñamande nde o ñawli nden ittede fes non si o rone ayi wala hunna rubu ma taraktum in lam yakunna lakum waladun ayi mana sonna ɓen kadi si tawi woni moodi maɓɓe feƴƴini si moodi aɗen feƴƴini
wala hunna rubu'u no wodani mo e nayaɓal moodi e jawdi moodi makko ndin mana moodi aden si feƴƴini jawdi ndin ko ndi ɗuuɗi wo ko ndi ɗuuɗi ndi feccete pecce nayi e nder ɗen pecce nayi ɗon kanko sonnajo on o ƴetta feccere o potto ɗe pacce tati heddiɗe ɗa hande kadi bolonda ɓurɓe e ɓattade ndaare ɗon kadi hikko ko hombo hani hikkade ko mo kala geɓal muɗum ko ɗon kadi honnu ko condition illam yakunna lakum waladum ko si tawni gorko on mota ko si tawni moodi makko acca ɓiɗɗo amma si tawi woni kanko gorko on macci ɓiɗɗo fa in kana lakum waladum si tawi woni gorko on ene wacci ɓiɗɗo fala hunna sumunu haray jawdi ni ko ndi fecce pecce jeetati haray haka jeetaɓal ko ɗon kanko suddiɗo on o ronoyta ayi amma sonnajo on si moodi makko waalike maayi tawi o mara ɓiɗɗo fes moodi makko mara ɓiɗɗo acca ɓiɗɗo kanko sonnajo on ko nayaɓal jawdi ndi ko ɗon o ronata amma si tawi woni moodi makko hino acci ɓiɗɗo ko jeetaɓal kaka jeeɗaɓal kaka jeetataɓal jawdi ndin ko ɗon o ronoyta ay mimma taraktum e konko accuɗon kon ay min baadi wasiyatin yusuna biha aw dayni ay toujours oya aya ɓawo to arti ɓawo nde kanko feƴƴinɗo on ɓawo wasiye nde wasiyo no yewtirde nden ɓawɗa noon amma o innino ɗe gallanɗo mi okkinode kaari ɗinayi anɗo mi okkinodi kaari o to anɗo mi okkinomo kaari si o waalike o maayi konko o okkuno ɗon ɗum ɗon on ƴetta e jonnon mo okkuno on si ronon noon ko heddi kon konko okkuno ɗon ɗum ɗon bokkintaki e ronugol ngol fes o okkino ɗum ɗon goɗɗo o jeeya ɗum ɗon hannde kadi ay aw dayni ma ñamane nde o ñalnode nden ɗon nde ittete ha gayne si dondi rone si fi dondi wowle ay wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun amma noon si tawi woni ho gorko hara ko rone jale aw imra'atun ma hara ko suddiɗo kono ko rone jale mana kono woni rone jale mana ko célibataire ay mara ɓengu mara ɓiɗɗo ay bon o maayi kono mara ɓengu mana ko célibataire jo ko ɗum wiyete yurasu kalala ay komo jombali ko célibataire mana célibataire jo si tawi woni o maayi ay woni ko célibataire jo gorko woni ko célibataire suddiɗo walahu akhun aw ukhtun tawa noon hara mo mari nene goto gorko walla mo mari nene goto suddiɗo fali kulli wahidin minhuma sudusu haray ɓen on nene goto makko ɗon haray ko yo ronuɓo e jeegaɓal jawdi ndin eyi haray jawdi ndin ndi feccete pecce jeego on nene goto makko ɗon ƴetta e jeegaɓal ngal woni ko nene goto gorko o mari woni ko nene goto suddiɗo woni ko o mari ayi fa in kanu aksaru min jalika amma no si tawi woni o mayɗo ko célibataire jo o mara ɓengu o mara ɓiɓɓe emo acci jawdi kono o mari nene goto ɓe ɓurɗo goto o mari nene gotoɓe ne gasa tato ha nayo ha jowo ha jeego ha sappo gasarama mari nene gotoɓe fahum suraka'u fi sulusi haray koɓe kafuɓe e tataɓal jawdi makko ndin haray koye jawdi ndin fecce pecce tati e feccere tataɓere nden haray ko ɗon ɓe kafi ko ɗon ɓe geɓoto kamɓe nene goto e makko ɓen fo ay toujours min baadi wasiyatin yusa biha aw dayni ay toujours ɓawo wasiye nde neɗɗo on wasiyi on ay aw dawni ma ñamande nde o ñawli nden ay o wasiye ɗo jama no hani wattante ɗo yila moƴƴa hiɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala ni neɗɗo si o hewti ko o mayata si o wasiyike wasiye tawi wasiye on ko wasiye moƴƴo woni ko o wasiyi mana joni goɗɗo hay si tawi woni exemple ramo mari ɗo joni ɓiɓɓe sappo ramo mari ɗo ɓiɓɓe sappo hewti ka o mayata o wi'i ɗe galle an ɗo mi ƴettiɗe mi okki ɓiɗɗo an kaarijo e gurdam makko si o maayi ɗen galle makko ɗo ƴetti o okki ɓiɗɗo makko non e nder ɓiɓɓe makko sappo ɗen ɗe bokkintaki e dondini par ce que o waɗino ɗum e wasiye makko ayi ɗum bokkintaki e dondini ko par ce que ɓe kafa ɗum ɗon hande kadi
ko o sorti e gurdam makko o okki goɗɗo kon ɗum ɗon kafa ɗum ɗon bokka e jawdi makko hande kadi joni noon Allah subhanahu wa ta'ala wi si neɗɗo wasiyike tawi ko wasiye moƴƴo woni ko o wasiyi si o waali ko o maayi Allah subhanahu wa ta'ala ni kala dey wattutuɗo ɗum kala wattutuɗo on wasiye ɗon hara yo andu hino habbimo lette mawnuɗe hara no habbimo lette mawnuɗe hande ko jalo maw mum walto ɗo maaya bon hara maw mum no marno weldiɓe ino ƴettuno biyeji mum okki woɓɓe jeni ɓe immo tum bama tum ɓe jaɓita ɗum fop bama eno nadduno woɓɓe galleji jaɓita fop minen ko bammen acci ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo waɗitiri ni ayi waɗetake ɓe inni wo hino jeeya eko ɓattinta mana mawɓe maɓen si ɓe waliki ɓe maayi no jeeya eko weltinta ɓe ñande janggo hino jeeya eko ɓattinta ɓe alijanna weldiɓɓe baba ma walla weldiɓɓe nene ma ɓawde nene ma feƴƴini yawgol jokko e ɓen ɗum hino tawa ko weltinta mawɓe maɓe ñande janggo weldiɓe baba ma ɓe baba ma naɓuduno ɓe baba ma wonno e huwondirde walla ɓe nene ma wonno e huwondirde si ɓawde baba en ma waali feƴƴini walla nene ma jokkugol ɗum mana ko ɗum jokkagol enɗan ay joni noon no waɗi ɗo woɓɓe goo kaɓe waali e maayo hande kadi relation ji ɗin fopp taƴi kuppi ay lanni wona noon neɗɗo si mawɗo ma waalike maayi ko ya jokko ko ya moƴƴere ko wonno e mum gon ko ya kontin ɗum hino tawa ko ɓattintamo alijanna hino tawa eko weltintamo kaw waali ɗon jokkagol ɓe o jokkino e weldiɓe makko ɓe wonno e naɓudude jokko e maɓɓe ta bamma maawi taƴa relation entre makko e ɓe wonno e huwondirde ay tawaka eko weltinta on tigui ñande janggo ay heewi ɗo ko woɓɓe siɓe waliki e maayi hara e jogino relation ji bat hande kadi relation o ko paɓi eɓen hande kadi bolo ka relation ji ɗi fof si makkilal jogo jawle ko ɓe arayno ɗo ñawma jawle baba amen ko ɓe anduno fi jawle baba amen ɗe kupa relation ji fop ay wona ko waɗi lawol ay non o wi mana fa in kanu aksar min zalika amma si taw woni o feƴƴinɗo ɗo gorko woni ko suddiɗo woni ko silbate woni ko gorko woni ko suddiɗo tawi ko silbateri mana yo ronumo nene goto e makko ɓen yo ronumo nene goto makko on si tawi woni ko goto haɗa kaka jeegaɓal ronatamo amma si ko ɓurɗo goto haɗa kaka tataɓal woni ko ɓe hawto e ɓawo wasiye nde o wasi walla ñamande nde o ñawli ayi oyne wasiyati min allah oyni wallahu allah alimun halimun Allah subhanahu wa ta'ala non ko anduɗo muññiɗo kadi ko waɗi neɗɗon si o walike o wasi ko wi modi si mayi ƴette jawdi an jonanolan kaari mi okkimo nde tawde si on waɗi ɗum ɓay kanko anni e plaisir makko inni mi okki kaari on anda ko honnum o mejjiti ha o waɗi ɗum ɗon o anda ko honnum kanko yon ɓe naɓidi ha o inni o okki jawdi makko ndin kaari si o walike o maayi si on waɗi ɗum nde tawde o wasike ɓay ɗum hino weltinamo ɓernde nde si on waɗali ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i ko anduɗo ko waɗɗon kon ko o muññiɗo noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɓay hiɗa ron ɓawde mayɗon hi o maayi kanka do wawa hay hunde hande kadi jawdi ko wuruɗo wodani ɓawde o wasi waɗanilan hunde kaari sali ɗon wadde ɗon so ɓawde sali ɗon wadde ɗon Allah subhanahu wa ta'ala no wawno on hollinade hi on salike kanko mayɗo on ko waɗi kon ko wowli kon Allah subhanahu wa ta'ala no wawno on kadi hollindade ɗum ɗon yi on aynayni kono Allah subhanahu wa ta'ala halimum kanko ko muññiɗo ayi si on waɗali ɗum ko mayɗo on wasi kon so on waɗali ɗum andede Allah subhanahu wa ta'ala himo andi goy la yakhfa shay'un min Allah Allah subhanahu wa ta'ala kanko hay hunde soɗanakimo halimum Allah subhanahu wa ta'ala non ko muññiɗo ay o muññantama ha sikka an hi fof marsi ay sa moytaki no ñando yeƴƴutema wa ñando yeƴƴutema Allah wallete hara koko moƴƴo yeƴƴitorma eyi ndaro wini o ay tilka ɗum ɗo hududullahi ko keeri sariya Allah ay mana mayɗo wasiye mo wasi si o maayi tawi ko wasiye moƴƴo acci koye wasiye on hunne Allah subhanahu wa ta'ala tilka ɗum ɗo de hududullahi ko keeri sariya Allah subhanahu wa ta'ala wota on jaggutuɗi wa man yuti illaha kala ɗoftiɗo Allah
wa rasuluhu ɗofti nelaɗo allah yudkhilhu jannatin allah subhanahu wa ta'ala naadaymo aljanna tajiri harayno ila min tahatiha sengoley aljanna on alannaru canɗi khalidina fiha ko ɓe luttinteɓe ka aljanna ton ay kala ɗoftiɗo allah ɗofti nelaɗo mamadou sallallah alih wa sallam on andi ko ɗum wirno ɗen to laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko ɗum yewtiɗen ɓaawo kala gollal ngal goɗɗo golli tawi woni a ñantinali nelaɗo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam argol ɗo mbubbora dina l'islam ƴetta ɗo wowla ko faala dagina piiji ɗi allah subahana wa taala dagina harmina ko allah subahana wa taala harmina yeytoma ko diina ko musiba molanaɗo ay ko ɗum waɗi sabaɗen ni oyni ndaare ɗon par ce que fiyo num oyni kala ɗoftiɗo allah ɗofti nelaɗo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam hino wodanimo mana yudkhilhu jannatin allah subahana wa taala naada on tigui aljanna amma noon si tawina ɗoftaki allah ɗoftaki nelaɗo allah ɗin aljannaji tajiri harano ila min tahatiya sengole majji alnaaru canɗi no jeeya e muɗum cagol njuuri no jeeya e muɗum cagol kosan hino jeeya e muɗum cagol beere lajjata lissari bina cagol beere wongol haragol ko beere nde andanɗa hoore maɗa ko nde bonnata haqqi on faami kono safe si mana si a ndaari no allah subahana wa taala yewtiri fi nemaji ko woni aljanna kon a tawi ko ɓe wi ko noosu sa nani noosugol ko aljanna ɓeyni wo ko ɗum wo sa yi ko ɗum mawɓe go ana hay maɓe mo fota ɓeyna si goɗɗo ɓe yi goɗɗo no jala kankanta ɓeyna ɓeyna kana a naati aljanna a tanƴini a naati aljanna wo ko hani ko nonama neɗɗo hay jalugol ha ƴakkirɗe mum yalta c'est très dangereux neɗɗo a hani jalde kankanta o ñande anduɗa naati ka aljanna koyngal ma ñamal ngal naati ka aljanna nanal ngal tawtigo nder ton nde ñande haray jalu kankanta par ce que ɗa andi foppo marsi an tanki ɗum waɗali haray banu adama on no woodi ko miijo ayi par ce que façon aljanna hay fusi ala ko ton programme ji koye ton kowoni ko aduna ɗo kon foppo hino nandintina ton ayi noosu ko ton woni bon cangol no toon cangol beere andanɗa hoore maɗa ɗum kadi ko faalaɗo yarde ay lajjata lissare bina wonande faalaɗo yarde kono wona beere sulinayde mana ko neɗɗon ko si tawni ɗa faala noosude piiji ɗin ko annda no noosire kadi naɗo kon fof hino aljanna ne ñande haray kala piiji hannde kadi ko harminano on tigui kon ka aduna ɗo daginanamo ko hannde kadi ayi e hoore ɗum kadi dewal ala ton juulugol ala horugol ala ko neminagol rekki hannde kadi ayi joni noon an ara aduna ɗo wala tahuran mana allah subahana taala aduna ko hodaydu aduna wata hodu on aduna wata ɗaynu on sabuna aduna juuta o muññaka enen tigui wiɗen aduna juuta o muññaka ndoya sahabajo landano o wi ko honno aduna wa'animo o wi aduna hino wawa suudu ndu dambuɗe ɗiɗi natiraka janal yaltiraka tosokal hakkude ko tongotara ɗon kon aduna ko ɗon wayi ayi wota aduna hodu en aduna ko hodoro aduna ko ɗaynay ɗum ayi nema aduna ko lannay ɗum ayi aduna no wawa ɗo nema ko lannay ɗum joni an noon ara ɗo aduna ɗo anda oɗo l'islam anda kaɗo dina bon saabu intérêt humma aduna ronka laaɓande yimɓe ɓe reedu sabuna si a landi l'islam o hiɗa andi si tawi woni a andi l'islam o a salike laaɓangol yimɓe ɓe reedu bonne on foppo kange maɓɓe hawdi ayi amma noon si a laaɓani ɓe reedu a wi modi ko ɗum ɗo allah subhanahu wa taala yamiri ko ɗum ɗo nelaɗo mouhamadou sallallah alih w sallam yamiri si ɓe ɗoftiki alhamdoulillahi rabbil alamina ko ɗum ɗaɓɓa si ɓe ɗoftakima an on a itti hujja e hoorema wa ma ala rasulu illa al balagh fawaki nelaɗo si wona yettingol est ce que ɗa mari droit yawgol nanga goɗɗo obligatoire ko ma o applique l'islam ko wawɗa ko yettingol ko wigol ko ɗum ɗo allah wi ko ɗum ɗo nelaɗo wi mo jaaɓi ɗoftiki alhamdoulillahi mo saliki an a itti hujja e hoorema ay par ce que neɗɗo en tant que andi l'islamu a janggi haray hande kadi woni farilla e hoorema yettingol
sina ɗum si a yettinali haray a tete e janfoto ara jama e janfiɓe ballihu minni walaw bi aya yettinane lan nelaɗo maki yettinane lan hay tewni ko aya goto ayi nelaɗo maki ko nde neɗɗo goto petti fewirta sabu ma wona sabu neɗɗo goto petti fewa ka ley nangue ɗo ko ɗum ɓurma moƴƴande e so tawni aduna on fof waɗama jaman e kange a jonnama mana aduna on ilanne makka nge fuɗata ha kange mutoyta fof waɗe jaman e kange mana aduna on ɗo fof ƴette watte e junggo ma e nemaji ko aduna kon fof ƴette jonoɗa inne ko an tun jeeyi neɗɗo goto fewirde ɗo sabu ma ko ɗum ɗon ɓurma on neɗɗo goto ko fewir sabu ma ɗon kon ɓurma moƴƴande ko Allah subhanahu wa ta'ala eɗin nemaji aduna ko jonoɗa ɗon par ce que ɗin nemaji aduna ɗon ko an tanki an kadi ɗa finude foofa ñande finɗa foofa o a walta accirɗum hande kadi ɗum ɗon ko woɓɓe goo wodani ayi amma noon ɗum to na ko lannata ayi ko ɗum waɗi sinnoraɗo maki ko ɓuuri moƴƴude mofte an ɗen fof ko jannguɗo ha gayni janni ayi jannayi ɓen itta ɓe ni ɓe majjere adda ɓe e peewal adda ɓe e annora ko ɓe ɗo ɓuuri moƴƴude wona joriɓe ɗo kadi hino janggino majjinde yimɓe ɓen ino harminanaɓe ko Allah subhanahu wa ta'ala harmi ha dagina ayi laaɓanayi ɓe reedu addinu nasiha ɗum waɗi so inni e waman yuti illah kala ɗoftiɗo Allah wa rasuluhu e nelaɗo yudkhilhu Allah subhanahu wa ta'ala nadama jannatin aljanna tajri harayno ila min tahatiha sengoleji aljanna on alal haru canɗi khalidina fiha ko ɓe luttinteɓe ko aljanna ton wa zalika ɗum ɗo de fawzul azim ko ɗum ɗo de woni ɓural mawgal ngal mayugol naata aljanna ko ɗum ɗo de ɓuri Allah subhanahu wa ta'ala inni ko ɗum ɗo de woni ɓural mawgal ngal ay sabana ɗon hande kadi haray lanni njalo heɓi ɗo jawdi jaha nokkugo perde fesi wawa so tawni heɓano ma heɓa ha gayna walo maya acca ɗo amma noon aljanna sa naati lanni mayde ala golle ala dewal ala mi hoori mi juuli ma biki mi woni ɗa fana feƴƴiri lan alan sarawo feƴƴiri lan he Allah akbar onon watta ɗum suumaye ari ayi ma hande kon to mi heɓoyta dépense lewru ma mi heɓali luwasi ça fait hay e hunde Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗon woni ɓural mawgal ngal ayi o wiyano noon wa man ya'asillaha kala yedduɗo Allah wa rasulahu yeddi nelaɗo Allah on wa yata'adda o jaggiti hududuhu keeri sariya Allah ɗin yudkhilhu naran Allah subhanahu wa ta'ala nadda yawntigi yite jahannama ayi no andirɗen noon nemaji aljanna ɗi no woniri toon noon sikkuɗen lette yite ɗen kadi ko honno dambuɗe aljanna ɗen ko ɗe jeeɗiɗi dambugal kala eno mari façon nema ngalɗa mara ayi ça fait mo kala e martaba no golliri noon ayi mo kala e niveau mum ngon mo kala e martaba mum ngon mo kala e garade mum eɗon andi ɗo arme ɗen e ɗuɗde mo kala e garade mum ka yiite ngen kadi ko noon kañum kadi nge mari dambuɗe jeeɗiɗi dambugal kala ɗon kadi komo kala e niveau no yeddiri Allah subhanahu wa ta'ala noon ayi bon no nemaji ɗin woniri ka aljanna noon jon andu kadi lette ɗen kadi ko noon woniri ka aljanna façon letteji yiite kala no mari façon lette nge ngeɗa yiite mara ayi hiɗen andi ɓeni ndime ɓen ka yiite si ɓe lettama ha ɓe wulli ha ɓe hayno malaka en ɓenno malaka ɓen e faabe men juure ndiyan e hoore amen seeɗa lette ɗen ɗuytano men Allah subhanahu wa ta'ala eni men addoya lette kadi ɓurɗe e hoore ɗen ɗe ɓone wulana ɗon men dewta hoore maɓɓe al azabu fawgal azabi lette e hoore lette si ɓe lettirama ɗen ɗon kadi ɓe wulli ha ɓe noddi faabo ɓe addane kadi lette ɓurɗe e ɗen lette ɗe ɓone wullande ɗon kamɓe kadi ko noon mayde ala mayde ala on ko noon wona auzu billahi eyi wa man ya'sillaha kala yedduɗo Allah wa rasulahu yeddanelaɗo on
wayata adda o jaggite hududuhu ceeri sariya Allah ɗin yudkhilhu naran Allah subhanahu wa taala nadoyanti guite khalidan fiha ko luttowo ka yiite ton ay walahu hino wodanimo azabu lette muhinu hoynoje khoyeren jasere en torki Allah subhanahu wa ta'ala enen tagore makko ne hop en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala en fop meɗen hawdutu en naatu en ka aljanna makko ay yo Allah dandu en lette makko ɗen yo Allah dande en yiite makko nge yo Allah hawtudire en fof naada makko aljanna makko ay nam o arti ɗo ko yowiti e sonnaɓe seeɗa nde tawde noon no wirɗen noon suratu nisai ko ɓuri heewde kon ko fii ɓeeɗo sonnaɓe woni ko ngo yewtata oyni wallati yatina alfahisata min nisaikum fastashidu alayhinna arba'ata minkum fa in sahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna almauta aw yaj'ala Allahu lahunna sabila. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala wi hon wallati yatina alfahisata ɓen sonnaɓe addoɓe bone addoɓe jina min nisaikum jiyaɓe roɓe mon ɓen fastashidu alayhinna arba'ati minkum seedintine o hoore maɓɓe nayo ay mana sonnama ko wiyete mana si laaɓanima ammode makko o waɗi jina ko wiyete zina kon mana a heɓay seedeɓe nayo si tawi woni sellay seeditiɓe hoore makko pellet ɓengo an waɗi jina si ɓen seedeɓe nayo heɓike ɓengu ma waɗi zina faami haray Allah subhanahu wa ta'ala wi honnu o inni fa amsikuhunna fil buyuti haray hande kadi jogitama ka nder suudu hande kadi haray sonnajo on haray ɓengu ma mara droit yaltugol hande kadi ka suudu ma ay haray o woni prison ka nder suudu nayo yaltu hande kadi ka nder suudu parce que a andi tun haray hande kadi oɗo ko bonɗo si o yaltiɗo andi o waɗay bone heɓi ke seedeɓe nayo o waɗi bone ko waɗowo jina haray hande kadi ko yo jogite ka nder suudu wona yo yaltu fes en condition wona yo yaltu ay ɓayno gasa ka nder suudu makko toon no gasa si naara o heɓude toon mo waɗita zina haray ko si o yalti ɓay noon si o yalti o waɗa zina haray hande kadi ko yo jogite ka nder suudu ay kono noon ko ɗum si a ndaari bon islam on hande wonti koɗo ay ɓay pellet hiɗen fof meɗen hiɗen seedi hande ko jina on sakiti e aduna on kon sinamo Allah subhanahu wa ta'ala faabi kono noon pour nanga on tigi ha heɓa hay seedejo goto na fi seedeɓe nayo yombata ayi kono noon hiɗen seedi zina on hino woodi haray en tori yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en fewnana en ɓen guureji men ɗi ayi amma noon ko tigi tigi ko laaɓi kon si a laaɓanima ɓengu ma ko waɗowo zina ko jokko worɓe janamɓe jogitomo ka suudu ma wata o yaltu fes wata jonno opportunité yaltugol fes ay fastasidu alayhinna arba'ata minkum fa in sahidu fa amsikuna fil buyuti jogiteɓe ka suudi hatta yattafahunnal mawta ha ñande mayde ƴettitimo wo si o woni ɗon duuɓi temedere lebbi temedere yo woni ka nder suudu ha ñande mayde ƴettitimo wo ay honnu aw yaj'alu llahu lahunna sabila ma ha ñande Allah subhanahu wa ta'ala waɗanimo laawol wo laawol honnu hanki hari ko bonɗo ko waɗowo zina ko jokko worɓe janamɓe joni ɗon hande kadi o acci ɗum ɗon festi laaɓanima festi o acci ay si laaɓi o acci hande kadi haara libére mo o yalta o yaa par ce que laaɓanima hande kadi o watta ko boni o tuubi o acci fes ay mana ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala fandi ɗo haara ko ya jogitomo ka suudu ha ñande may so woni ɗon duuɓi temedere lebbi temedere ɓay tun o décidi o fewata ko zina ko ɗum woni golle makko yo wonu ɗon wona yo yaltu si tawi woni ko ma o yalta haray ko onon ɗiɗo teppere ha ñande hewtoto ɗon kadi
ay kanko tun haray wata o yalto yaha dey ay o tuubi o niisi fes laaɓani tagore nden fof o acci haray hannde kadi lanni ay sabuna ɓaawo nde goɗɗo bonni si o tuubi o laɓɓini hannde kadi haray wata o joggi taw joggi haray sariya newna hannde kadi yo joggitere ko bonnuno kon ɓaawo nde goɗɗo bonni haa o gayni o tuubi laɓɓinani Allah subhanahu wa taala laaɓani tagore nden hannde kadi o tuubi o laaɓi o acci fes ko bonni kon hannde kadi o nangitirtaki ko feƴƴi ɓaawo kon hannde kadi ay ɗum ɗon tawa kay sera l'islam si goɗɗo tuubi o laɓɓini hannde kadi ko feƴƴi ɓaawo kon feƴƴi bakat makko jahama lanni hannde kadi o nangitirtaki ko feƴƴi ɓaawo kon hannde kadi ay walla zani ya'tinaha minkun fa azuhuma ɓen waɗoɓe zina waɗoɓe bone waɗoɓe zina lorreɓe mana lorreɓe no wino wona joguetogol ɓe ka cuuɗi fa in taba si ɓe tuubi noon wa aslaha ɓe moƴƴini tibubiyon ɓe acci waɗugol jina fa aridu anhuma haray ɗurneɓe hannde kadi haray terteɓe hannde kadi va bon goɗɗo hari golle makko ko guyka golle makko ko détournugol yimɓe golle makko ko waɗugol zina yeehi ha o tuubi hannde kadi o laɓɓini Allah subhanahu wa taala hannde kadi tertugol on ko wujjaynoɗo noon on hari golle mum o ko johugol rewɓe on golle mum num ko johugol rewɓe ça fait yimɓe hino jogui probléme mo andaɗa ɓurɗo hulɓinade ayay ɗo woɓɓe goo bon hari arnoye tanji goo koye goɗɗigoɓe wonno koye piijugoɓe wonno ɓe yaa noon ha ɓe huula Allah ɓe tuuba ɓe rutto en hande way ko kaari en yiyata hino waajo hande ɓay ko kaari en yiyatano jogui jikiru hum kayiɗa ɓo ka julurde ɓe ko hande weeti way c'est normal c'est normal goɗɗo na ya luttu ka fuɗɗuɗa an ka fuɗɗuɗa ɗon ko ɗo luttata an hiɗa wakkiliranoma ko heɓuɗa 15 ans 20 ans ha heɓa 40 ans 60 ans 70 ans anda wakkili luttugolle ko boni tun hunde wotere tun c'est normal o changea 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans bon kono à partir de 40 ans 50 ans 60 ans ɗa doit heɓude kadi bon ɗa doit changude ande ko hande weeti sayi kaari no waajo woko kaari woni imamu nokkel kaari ça fait a anda hiɗa jogui ɗon probléme ji hiɗa moɓude ɗon bakkatuji sina Allah subhanahu wa taala yaafima sa moƴta ko ni wonta saabu ko luttinoyima ay sabuna kanko awa hanke tawanimo wadde ko boni o andi o huuli Allah subhanahu wa taala o laɓɓinani Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala hoore muɗum wi'i yaafanikemo ko waɗi kon koni wonɗa cirkutude ɗon Allah subhanahu wa taala nangitirtamo ɗum ɗon hande kadi yaafanikemo ko ɗum waɗi si a sahabajol inno nelaɗo ene goɗɗo nangitiroyte konngol ngol o wowli nelaɗo maaki ene hara yimɓeɓen suƴƴitoroyte gueece maɓɓe ɗen ka yiite jahannama sina saabu konngude ɗuɓe wowli ɗin sabuna konngol wo yaltali sina haray malaika ɓen windegol konngol ko fitina ay par ce que sa feewi ha konngol ngol yaltingol wata natorde hande kadi ko ɗum waɗi si nelaɗo maaki goɗɗo fof goɗɗo sa deƴƴi duuɓi temedere lebbi temedere si a wowlay wowlu ko moƴƴi sina ɗum haray fanko ayi bon hay goto yalaki luttugol ka fuɗɗi tum kono kay a waɗi jeunesse ma 10 ans 15 ans 20 ans kono à partir de 30 ans 40 ans 50 ans 60 ans mais change anda kadi kay ɓadde Allah subhanahu wa taala enen tigiri wiɗen enen tigiri ɗengal men haali pulari wiɗen si goɗɗo feƴƴi ka labete ko yo hulɓino par ce que si a tuubiri neɗɗo si tawani o tuubiri sabu ɓanndu makko ndu metti hara yo Allah subhanahu wa taala wallu ɓay hara yurmede Allah nden ko yaajude ayi salamu aleykum allo assalamu aleykum aleykum salam ala toon kokol Ablaye Ndiaye déedéet Abdoulaye Ndiaye de yaa ngi Jama TV Ablaye Ndiaye laa soxla Ablaye Ndiaye naam naam
abonné ɓe Jama TV e so tawi ɗum faala nadde landoto ko yowite l'islam meɗen ko hara ɗon wawi wadde 78 116 aɗon 82 38 e yewten ko yowiti e diina meɗen kanɗo seeɗa inchallah so tawi woni koko famuɗen so tawi woni na ko famuɗen kadi e maren ha hewtinen karam koye ɓe ɓuuri ɓen tewde e gandal men nde tawde enen gandal men to waali ha ka tawata en hewti landagol lande goo hino ton inchallah rabbi kono noon so tawi ɗon faala humpitade ko yowiti e darsu meɗen kon walla ko yowiti e diina meɗen kan yeri wo ko anduɗen wawen andinde ɗon wawi wadde 78 116 82 38 ayi mana hino hawni goɗɗo ɓawde o bonni ha o gayni o tubani Allah subhanahu wa ta'ala o laɓɓini hay Allah subhanahu wa ta'ala eni nangitirtama ɗum ɗon hande kadi an ko nuɗa nadde ɗon hande kadi sabutugol on tigui sa karen no waajo o karen no waajo ko hande weeti ni eni tati safi wona hunde ɗumanninde ko hunde dandanɗa hoore ma ko lorray ɗum jommum ko ɗaɓɓitangol hoore mum bakkatu ay no hawni ha ay ɗum wayni mana haray joguiteɓe ka suudu maɓɓe si on andi ko waɗoɓe zina wota on accituɓe hande kadi wota on liberɓe ɓe yalta joguiteɓe ha Allah waɗana ɓe laawol ma ha ɓe tuuba ɓe acca bone on ay oni innama tawbata ande tububuye alallazina innama tawbata Allah subhanahu wa ta'ala ni tububuye alallahi ko Allah lillazina ko wonande ɓen ya'maluna su'a gollayɓe bone bi jahalatin ko nara ko sabu majjere ko ɓay ɓe anda ay no gasa o yahowo wujja walla o yahowo fena waɗa naafiƴagal waddinira yimɓe ma o waɗowo zina no gasa ko ɓay mo andi o anda bone mum no gasa so anduno bone mum o waɗatano ɓaw noon nde o andi ɗum ɗo ko bone o tuubi o rutti Allah subhanahu wa ta'ala yaafike mo lanni hande kadi ay mana ay bi jahalatin ɓe gollira ɗum sabu majjere summa yatubuna on say ɓe tuuba noon kadi min garibin haraka ka ɓatti ay no wiwɗen noon ka keccuyagal ma neɗɗo normalement 15 ans ha 40 ans ko ɗum woni keccuyagal ma bon 40 ans 50 ans 60 ans ɗen andi on ɗon wona paykum hande kadi on ɗon hande kadi kaka mawɓen duwa kontede kono heewi hande génération men 40 ans 50 ans 60 ans wonɓe gollude golle andanɗa hoore ma ko 10 ans 15 ans gollata no heewi hakkude men ko lannata ayi hande a yeyi ɗo 60 ans hino golla ɗo golle ɗe andanɗa hoore maɗa ko 10 ans 15 ans gollata no holɓini ayi e pour talle nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam nelaɗo men ko 63 ans woni ko wuuri duuɓi 63 ɓe wi mofti nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kala wuuruɗo duuɓi 60 ya andu hande kadi kala ko wurtoɗa ɓawɗo hande kadi ko bonisi ay hande kadi ko bonisi wonɗa wuurde ay bon surtout enen génération men hande hande ko on to yiyata ɗo fayda joguiɗo ka génération men joguiɗo 70 ans 90 ans wonɗo e wuurde ɗum 100 ans génération men ko on ton ɗen heɓde ɗum hande ala hande na 40 ans 50 ans 60 ans tum woni e mayde hande a yeyi ɗo mo 60 ans hino golla ɗo golle ko andanɗa hoore ma ko paykum kun 10 ans 15 ans ha kon hanno gollude ɗum ayi ko yon tigui tuubu ka ɓatti ko Allah subhanahu wa ta'ala sokol ma ɗon an kadi tuubu ɗon laɓɓinana Allah subhanahu wa ta'ala ka tagore nen fof sokol ma ɗon ayi oyni innama tawbatu ande no tuububuye eyi alallahi ka Allah lillazina ko ɓen ya'maluna suwa ɓeno waɗa bone bi jahalatin kono hara koye majjere summa yatubuna on say ɓe tuuba min qaribin ka ɓatti fa ulaka ɓeyɗo de yatubullahu alayhim Allah subhanahu wa ta'ala jaɓanaɓe tuububuye kono si tawani komi tuubirta ko ɓaymiɗo ande hande kadi pelletti mi heeɓi 50 ans 60 ans hande kadi si ɓe yi ilan ka pay koye 20 ans 15 ans yahata toon si ɓe yi ilan ɗon hewtugol lan ɗon ko ɓen fayɓe ɗon tiguira ko pay koye tiguirade to lara ɗade
hay si ɓe anndi golle amen ne ko golle goote goy 50 ans 60 ans a susta yaade hannde kadi ka pay koye 15 ans 20 ans yaata a susta fréquentude toon sa hawtiri on kamɓe tigi ren ramoɓe kono ɗaɓɓoton ɗo ayi ara hoorema araɗa haysiɗa faala kono araɗa hersi hannde kadi noon tuubira sabu ɗum ayi Allah subahana taala ne a mara tuububuye par ce que ko tuubirɗa ko ɓayɗa andi hannde kadi ɓanndu ma ndu metti hannde kadi a heɓata hannde kadi ko ɓe mana a heɓata hannde kadi ko faaleteɗa kon ay ko faaleteɗa kon a heɓata ɓe waɗita ɗum hannde kadi ko sabu ɗum tuubimma na sabu yurmede Allah wona sabu kulol Allah tuubimma ayi innama tawbatu andeno tuububuye alallahi kala lillesina ko ɓen ya amaluna suwa ɓeno golla bone bi jahalatin e sabu majjere summa yatubuna on say ɓe tuuba min qaribin ko ɓatti fa ulaka ɓeɗode yatubullahu alayhim Allah jaɓana ɓe tuubuye wa kana llahu lataki Allah aliman ko anduɗo hakiman ñeñiɗo wa laysati tawbatu laatanaki tuububuye lillazina ɓen yamaluna sayyi'ati ɓene golla bone hatta iza hadara ahadahumul mawtu ha mayde nden hewta qala o inna noon innina min tubutul ana mi tuubi ayi hay Allah subahana taala ni o ɓeɗo ɓe mara tuububuye Allah subahana taala jaɓata tuububuye maɓɓe jokka aduna ha anda hewti ka mayata hande kadi mayde nde signali ɗum inna noon hande kadi tuubi ayi ko ɗum waɗi sa daari ko ɓuri hewde kon enen ko ɗum ɓuri en tampinde dina meɗen kam ayi tafa ça fait enen hiɗen waɗi dina l'islamu ko mawɗo hewtuɗo ko mayata tun dina ko fi mawɗo hewtuɗo ko mayata tun mais pourtalle ko mawɗo tun mayata ka komo kala Allah subahana wa taala okki sanji worugol ha nawja ha hewta nokku go ha hewta duuɓi go mais e pourtalle ila ka heɓuɗa a 7 ans duuɓi jeeɗiɗi hannde kadi diina fawike ma ayi Allah subahana wa taala ni wi emo ɓen kaɓe heeɓi duuɓi jeɗɗi o hannde kadi yamireɓe diina l'islam ekkiteɓe ha ɓe timmina 10 kaɓe timmini 10 tawi ɓe jaɓali diina ɓe jaɓali juulode ɓe jaɓali parité golle l'islam o hannde kadi haray piyeɓe andi noon ɓe l'islam ko l'islam woni soobe ayi bon lanema ka heɓuɗa duuɓi jeɗɗi l'islam fayike ma ya ɗon an sikka ko say heɓoyɗa 70 ans 80 ans ko on say ko on say woloyta fe diina honno marɗa ɗon ko woloya e diina ita wolde ɗo haray ko faalaɗa ayi ko sika ɓen daroyto inna min tawmoɓe amen no golla ɗum ɗo menen kadi ko ɗum si ɓe ko ɓen landoyte ko honnum mana dalil l'islam ɓe ɓay men tawmoɓe amen no golla menen kadi ko ɗum men wone gollinde an diina ma kanko ñentingol par ce que hay ñentinteɗo nga anda par ce que a janga a andal ko boni nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko nun Allah subahana wa taala wi o wi neyre ɓiɓɓe mon ɓen andingol ɓe annabaji maɓɓe nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tawde ko on ñentinte joni noon ila 7 ans 15 ans 20 ans 30 ans a jangali anduɗa ko boni nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa ɓoyi ɗon 60 ans 70 ans 80 ko on say andoyta ko boni nelaɗo Allah ha ñentina nelaɗo Allah a janga a anda ko boni nelaɗo Allah ahi aɗa no hulɓini ko ɗum waɗi so inni wa laysatu tawbatu tububuye alana lillazina ɓen yamaluna sayyi'ati ɓeno golla bone hatta iza hadara ahadakumul mawtu ha hewta kaɓe mayata qala ɓe innina min tubutul ana joni noon on tigui tuubi ay amara tuubiye walallazina wona ɓen kadi yammutunaɓe no maya wawum hara kamɓe kuffarum koɓe heferaɓe ay ulaika ɓeɗo a atadna lahum min maraniɓe azaba lette alima musuɗe ay jooɗiɓe ha mayde nden signali innino tuubude sabu ɓandu ndum metti e saliɓe ɗo kadi sali tuubude ça fait en fof meɗen ça fait ka hoore leydi ɗo wonɗen yo Allah subhanahu wa taala yurmire en sabu moƴƴere makko nden wallahi a yiyay ɗo woɓɓe go ɓe andanɗa hoore maɗa so tumbama ko ɓe meyte kilifaɓe bon haray piggi ɗin hino hawni par ce que hino desidi nawyata no woodi ɗo woɓɓe go
ɓe 60 ans 70 ans ñande be ñande no haɓɓiti wonta e suka hum nawyata ko hunde hulɓininde noon ayi miijaki tubugol ayi Allah subahana taala inni ɓeeɗo wonuɓe ha mayde nden signali innino tubude e wonɓe ɗo sali tubude ha mayde nden ƴettiti ɗum Allah subahana taala inni ɓeeɗo e wahum kuffarum Allah subahana taala inni ɓeeɗo ulayka ɓeeɗo atadna lahum Allah préparaniɓe maraniɓe azaba lette alima musuɗe ɓe lette musuɗe hino habbiɓe non o wi ya ayyuhallazina ko onon e ɓen amanu gonɗinɓe la yahillu lakum dagantako on an tarisun nisaha karha nde rono toon sonnajo hara koye hoore forcé ayi o arti kadi ka sonna ɓen neɗɗo si a woni gonɗinɗo Allah subhanahu wa taala dagantako ma ronugol sonnajo e hoore forcé mana sonnajo si moodi makko feƴƴini ko kanko andi ko hombo ronatamo ko mo suɓi o ko ronatamo ayi par ce que heewi e meɗen ɓe moodi mum feƴƴinta si tawani tun o wi ka nder galle ton o heɓani ton hay goto mo faala ɓe daro e bannande wonɓe ton ɓen ɓena menen kadi gorko hay goto natata ɗo lutti si debbo on yalti eyi lutti sa yalti a yeeyi ɗaɓɓo yimodi ɓay tun a wi mi ronatama minen kadi gorko natata ɗo ayi déjà sa moytaki ɓe empêcha mo hay pour o yalta o yaha mo faala on jomboyamo hay ɗum ɓe empêcha mo hande kadi ɓe waɗama ɗon ñeeri bare ñawdu ayi la par ce que dewgal ko yiyaton ko giggol wa jaalna baynahum mawaddatan wa rahma est ce que si a forci goɗɗo a jombimo est ce que hakkude mon welay par ce que dewgal ko si tawani hiɗon yurmodiri giggol hino woodi ko ɗum welni dewgal si tawani giggol ala toon hay si tawani a cippini noon tigui baton kange e jama welata par ce que o welatama menen min yi arɓe Afrique ɗo jombi ɗo rewɓe tawi rewɓe yiiɗa ɓe ƴetti ɓe naɓi Europe mais rewɓe ɓe artiti ha ɓe hewtiti ɗo ɓe landa ko feewni ɓeyni par ce que mi yiiɗamo welatala simo faala o naɓaylan hontode ɓay tum mi yiiɗamo mi waɗantama ko faala kon ene min yi ɗum ɗo min yii tike tifa kono kay dagantako ayi mana dagotako ka força rona sonnajo ko yewti ha famodire si weeli sonnajo on weeli gorko on après jombiniron ayi ya ayyuhallazina amanu ko onon yo gonɗinɓe la yahillu lakum dagantako on an tarisun nisa han ronon sonnajo karan hara ko forcegol ma ayi déjà ko ɗum watta ha okka rewɓe go opportunité waɗugol zina ayi par ce que an on sonnajo si tawi woni o welatama wallahi hayso walike binde ma ñalla jamma on fop faami hay si a waɗanimo ɗon honnunde fusi ko heɓata ko wiyete tuuyo mbelede ko woni hakkude suddiɗo e gorko a faami o heɓata ɗum ima par ce que a welatamo kono quelque soit wakkete ɗon o ɗaɓɓoya goɗɗo go welomo ayi ko ɗum ɗon noon woni hara en a famari si tawi woni a faami ɗum a forçata jomba sonnajo hino woodi e men sah hara wona ronoɓe sah hara ko ƴettoɓe wona aranal ƴettoɓe joyi keccoy hara kamɓe woni aranal makko hara koɓe forceɓe jomba hara welata suddi ɗon ayi non ɗum ko angal pinal noon angal famugol noon wata hay goto wata force jomba enen degiri wiɗen hay ñama ka laɓɓen ɓeni wo force a jomba nafata ka min sikki a yimo e mon ɓe yimi ɗum force a jomba nafata yo taw hara suddi ɗon hino wela an kadi an gorko on heɗo wela ayi oni wala ta'aduluhunna wota on lorriɓe kadi li tazhabu ayi e bi ba'di hiyon jabu bi ba'di ma ataytumuhunna e konko jonnuno ɗonɓe ayi illa an yatina bi fahishatin mubayyina mana sonna jon kadi tawni o falama yaade wota on lorriɓe jaɓutugol yoga e jawdi ko modi mabɓe jonnunoɓe kon inna joni so yahay jawle ɗen ko ɗon waccata on minen ko jawdi kotte amen ɓay o faalaka men ko kanko tun arnoɗo mo faala yo o yahay kadi kanko tun ayi bon tifa
ɗum ɗon fof Allah subhanahu wa ta'ala waɗi illa an yatina bi fahishatin sina ɓe adda zina ɓe wona waɗugo zina mo bayinatin hara ko feeñuɗo ayi Allah subhanahu wa ta'ala inni wa asiruhunna wondide e sonnaɓen bil ma'rufi no moƴƴiri wondire e sonnaɓen no moƴƴiri fa in karihtumuhunna si tawi woni on añiɓe fa asa an takrahu say'a no heewi ka añoton hunde o yaj'alullah hayran kasira Allah subhanahu wa ta'ala waɗa nden hunde nde añuɗon ɗon moƴƴere heewunde ayi ɗa aña ɗo sonnajo Allah subhanahu wa ta'ala hara on sonnajo ɗon himo moƴƴere heewunde no suumi e makko ayi oyni wa in arattum si tawi woni on faalama istibdala zawjin makana zawjin si on faalama ƴettude sonnajo waɗa place sonnajo mana hiɗa akkitude goɗɗo adda goɗɗo ayi wa ataytum ihdahunna qintaran haranan on mo wonɗa akkitude ɗon a jonnino mo jawdi fala ta'khuzu minhu say'a wata jaɓutude e jawdi ndin hay fusi a jombi sonnajo a addi a teŋimo a ƴettino jawdi plaisir ma ha okkimo yahi ha tawi sanawa pa ko ma tun o yaha adda goɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi fala ta'khuzu minhu say'a ko hokkunoɗamo kon accude mum o yaha ayi Allah subhanahu wa ta'ala o wi ata'khuzunahu buhtanan wa isman mubina a jaɓitay ndin jawdi ko hokkunoɗamo honnu e hoore penale e bakkatu feeñuɗo bakkatu ɓanguɗo ayi sabuna e wi sonnajo mana so fe ko ɗum woɓɓe ɓen hay ka ɓe inni ɓe teŋiri on tigi on hay teŋe on ɓe jaɓitay ayi dagotako par ce que ɓeyni sonnajo si a jombimo o addima ko suudu ma si tawni tun onoyi ɗo o naati e suudu haysi ko jemma goto pet hande kadi teŋe daganike mo ayi assalamu aleykum assalamu aleykum Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi. On jaram na lato. Jantum ko non hombe don nodda on to. Ko madam Ba Medina. Madam Ba Medina na lato. Jantum hi don jang. Jantum bismillah madam Ba ka Jama TV. Min ni vraiment émission mo wonno welala. Vraiment on jarama on weltanama. Allah émission no welala mo eno. Anki no anki émission mo waati tumbi ango fuɗi ɗum amude kuppuɗon émission o hanki nam kono noon hannde kala ekkuta on ɗo bay hannde ko bayano wonnon e wadde ɗum ɗo noon no moƴƴano ko noon ɓeyday men minen roɓɓen sum no sakke aljuma 15 heures ha 16 heures haɗa koyne wondi ɗo si Allah jaɓi yo Allah dandu tana goɗɗum ngo awa inchallah onani inchallah no moƴƴi ɗo waaje men minen sonnaɓe mbayno gandi ɓe moƴƴa taw si ko noon sonnaɓen tum minen wara ɓen noon kon to accuɗon men ono waruɗen men mo ɓen mari défaut alamo ala défaut gasi to yo Allah moƴƴinange allahuma amin assalamu aleykum nelaɗo maki doy sonnaɓe moƴƴi areta gore nden fof moƴƴi ko ɗum yeli den allah noon no fewnoy allahuma amin amin ya rabbil alamin on jarama noon kadi Allah comparaji heɗa gongol on jarama buy weltuke ok nam madame Ba depuis Medina wodi on weltanama e Medina ɓen fof weltanama wonɓe darde émission on fopp hara hiɗon weltana mana sonnajo on si woni tun on naatidi e suudu hande kadi haray e ko teŋirano kon ko okkano kon haray daganike mo hande kadi dagantako ma an gorko on ka wawa jaɓutude ɗum ɗon ayi par ce que mana kanko kadi si tawi woni joni si o landikama ko ittuɗa e makko kon amara ka itta ɗum jonnitamo no gasa kanko sa si innama jawdi sa no gasa hara assalamu aleykum assalamu aleykum assalamu aleykum aleykum assalam wa rahmatullahi
Oustaz nala ton Jantung ko non hombe ɗon nodda on to men nodda mi joni ɗo cité port université cité port nala ton Jantung alhamdulillah ina nen alhamdulillah inna nen nen ko Ahmadou Baylo Ba ɗo wiyete télé on seeɗa Amadou Baylo Ba men nodda ɗo e cité port bisimilla Amadou Baylo émission o vraiment mo labba moƴƴano on jarama ko enen hawti si Allah jaaɓi no labba moƴƴa on jarama ko enen hawti yallah ɓeydu baraji ɗi amin ya rabbal alamina jarama onon kadi yo Allah okkon baraji heɗa gongol nam Amadou Baylo depuis on jarama on kadi on weltanama modi yo Allah okkon baraji heɗa gongol onon kadi mana no gasara kanko sonnajo on si a landike mo jawdi reta ko jonɗama kon kanko no gasara mo mari jawdi ko o heɓa jawdi ko o jonnite mais kanko si o landike makko ittuɗa makko kon amaraka jonnamo ɗum amara ko itta ɗum yoɓitamo ay ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa taala impose en tant que sonnajo ɓay pottal ko Allah subhanahu wa taala waɗata ay tawi woni tum fottetake haray si hawretake ko yo pottodire ay sina ɗum ko fitina arata kono kay si yehi hata woni on famodire haray ko daganimo kanko sonnajo kon o accite o yaha an gorko on yaha ɗaɓɓamo famodirayta o ara akkidamo e jawdi makko ndin o yaha ayi si tawini tun a landike mo ko jawdi ko ilande ma e tawi ko waytata siga ɗin piiji a jaɓɓiti ɗum ya andu haray ne wondi e bakkatu mawɗo sabu nana gasa kanko ko jonɗama komo wawma jontude me an ko ittuɗami hakkon so landikema ɗum amara ko itta ɗum jonnitamo ayi bon wa kayfa ta'khuzunahu ko honno jaɓɓitirta jawdi ko hokkuɗa sonnajo kon wagadi afuda ba'ad kon ila ba'adi on yottodiri on hejji e mbaldi wa ahsina minkum misaqan khaliza men nangi e moɗon ahadi tekkundi a yahino a torikemo sonna haysi ko ñallal gotal o woni kama a woni modi makko o woni ɓeygu ma on ƴetti ɗon aadi mawnude ko Allah subhanahu wa ta'ala ayi kono kay daganta ko gorko on kaw jaɓɓita ɗum ɗon wala tankihu jonnon ndaare ɗo ɓe wona ɓe yewtede ɗo ko ɓeeɗo woni haani nelaɗo maki haani ka gorko salmina ɓe wona ɓe kontede ɗo ko ɓeɗo dagani gorko ko jonna jungo salmina amma si tawi woni na ɓeɗo daganta ko makka ka fonta jungo salmina on tigi ayi assalamu aleykum allo assalamu aleykum aleykum assalam wa rahmatullahi minne ko madame Ba Faye madame Ba mi inni lammari question ɗo so tawi par exemple wanuɗo ni hara moodi ma feƴƴini so tawi goɗɗo go ari fi ronitoygol ma so tawi hino dagi ko wontida e on ronuɗoma ɗon ka moodi ma feƴƴin ɗon hino dago so tawi no bandiraɓe on ɗon ɓen jaɓali bon so bandiraɓe on jogal hara ɓe waɗi ella molanaɗo par ce que islam waɗaki ɗum ɗon no wirɗen noon toujours par ce que sonnajo surtout si tawi woni hara himo acci ɓiɓɓe a faami ɗon andi sonnajo si tawini o feƴƴini daganta komo yaltingol mo ka modi makko accimo ɗon par ce que no wirɗen noon dewgal ko giggol sonnajo ko hino dago fesi ka mawdi on tigui accimo ɗon hino dago galle ɗen ko galle ma ko kanko sonnajo o mo mari hen wallu par exemple angi goɗɗo on jomminiri si tawi on hiɗi si tawi an gorko debbo ngan a hiɗa hara gorko no hiɗi ino daggi ka seedon hara Allah onan ɗon tikkanta on bon tigi ko adi kon taw dewgal
ko giggol ngol landi a andi sonnajo no wawi tortade hoore muɗum kono ko tawi woni haray condition ji no woodi ko hino dagini kaw torto a faami bon par ce que exemple joni gorko si tawi woni hara o sella walla ma tawi woni o hunnana feere dépense gol sonnajo on bon haray hino daganno sonnajo on kaw torto hoore makko amma sina ɗum haray dagotako par ce que sonnajo ka torti hoore mum e ɓaawo dalilu timmuɗo o hara o jeeyama yimɓe yiite eyyi joni noon ɗum ɗon fof ko adi ɗum ɗon fof taw avant dewgal ngal waɗede no hani taw ko gorko tawa hara debbo on hino wela gorko on hino wela surtout noon kanko debbo jooɗoyto ɗon eyyi bala dewgal ngal no waɗe ko ɗum ɗon tawa hana waɗede assalamu aleykum mi weltiki amma noon inchallah ɗa kam moɗon tigui accimo ɗon hino dago ha gorko ko ara jama wona ɗon hino sella ella lay ɗum eyyi on jarama jarama sallam nam mana ɓe wona ɓe yewtere ɗo ɓeɗo woni mana wata wonde waliyu ma andanɗa hoorema hino dago ka salminaɓe amma hita woni na ɓeɗo haray ko hakkude gorko janano e debbo janano ayi mana honnu Allah subhanahu wa ta'ala inni wala tankihu ma nakaha aba'ukum wota on jombudey ommo baba mon jombi ay mana si baba aden jombi goddo accitimo hay hita woni be seedi an ɓiɗɗo on daganta ko ma jombugol on ɗon on non ko nene ma ay an yewon si on fotti hiɗa wawi salmindemo ko konti nena ma hay tawni kanko e nena maɓe hay so tawni kanko e bammaɓe seedi on ko nene ma wona hakkude gorko janano e debbo janano par ce que dagota ko ka jombamo ayi illa ma kadi salafa sina konko feƴƴuno e yimɓe majjiyankoɓe noon hari ɗum hino waɗayno e yimɓe majjiyankoɓe wona usbillah ayayno hay yimɓe majjiyankoɓe goo leƴƴi goo si babajo on walike maayi gorko afo on ka worɓe o remplace baba maɓɓe ka galle ay o waran place baba makko hay ka rewɓe ɗum ay yimɓe majjiyankoɓe hino waɗa ayi waɗayno yimɓe majjiyankoɓe aban l'islam ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala wiɗo illa ma qad salafa sina konko feƴƴi ayi bon innahu no waɗugol ɗum kana laatike faysa tan ko bone wa magtan e hutare wa sa'a sabila ɗum boni lawol si baba ma jombi goɗɗo dagata ko hande kadi ka jombamo ayi hurrimatti alaykum harminama e dow moɗum assalamu aleykum wa aleykum salam haray toujours komin Amadou Baylo nodditi ko ida jama nam Amadou Baylo aray no woodi question goto momi faala landade on question ɗon woni debbo e gorko si ɓe waɗi zina yehi ha joni kamɓe ɓe nisti e ɗen nden bonede ɓe waɗi ɓe falama jommidirde ino hani ko kamɓe ɗiɗo ko ɓe jommidiri walla hana ko ɓe jommidira bon tigi tigi ko ɓuri laaɓude kon hanaka ɓe jommidira eyo par ce que toujours ko tuuni kon wawata laaɓude bon woodi noon e hay e jamanu nelaɗo woodi waɗuɓe ɗum yahi ha tawi hande kadi mana debbo on si tawi ɓe daari ɓe tawi so akkitirama noon o wawata heɓude moodi hande kadi on faami inna gorko on e suddi ɗon ko yo pottodira dumondeji hewɗi ɓe tuuba ɓe rutto dewgal hume hakkude maɓɓe par ce que darama tawama hande kadi so debbo on akkitirama ça fait avenir makko oɗa lanni bonude avenir makko hayso hande kadi si oɗa accitimo ɓe seydi o wawata heɓude moodi hande kadi bon ɓe tawi yoɓe pottodira dumondeji ɓe tuuba ɓe rutto dewgal hume hakkude maɓɓe bon ɗum ɗon ko waɗiranno ko sabu ɗum ɗon e tawde hara si debbo on akkitirama noon o wawata heɓude moodi hande kadi hino woodi noon bajotoɓe ɗum inna ɓay woodi waɗunoɓe ɗo e jamannalaɓe hino dagui mais tigui tigui ko ɓuuri raɓude kon wona hunde dagui wona hunde hanade comparede haray dagota ko ɓuuri kon tigui tigui haray modi sa fi tawni a figuidde e goɗɗo tawni a faalama haray an on akkitumo tubana Allah ya ɗaɓɓoya ka laaɓi kankadi o yawa ɗaɓɓoya nokku goo
no woniri barka busso jarama ara kon question nomanno ko milando aray wonɓe darde ɓe bonto accidude hakkille mum e ɗum ɗo inchallah nelaɗo maki terto ka sikki woni ɗon ala ka sikki ala ɗon mako no woniri barka boy jaram hurrimattu alaykum harminama e dow moɗon nam ummahatukum nene mon aade nene ma jara jibinɗoma on wata wonde ɓengu ma ay ko ɗum daratoɓe inna mi watti ɓengu mum nene mon jara andi ko musiba molanaɗo iɗen andi no wodi ka fi ɗum wowla e tawan tigui waɗi ɗum ko farli maɗugol kaffar ko ytata siga ɗin piiji nam wa banatukum e ɓiɗɗo ma reedu on wata wonde a wata jambude on ay wa akhawatukum e nene goto ma reedu a wata jambude on ay wa ammatukum e yaaya ma singa baba on a wata jambude on ɓeɗo fo ɗa wawi ɓe salminde ɗa wawi jonde ɓe jungo wa khalatukum e nene ma toso ko walla nene ma mawɗo ɓeɗo wona hakkude gorko janano e debbo janano wa banatul akhi ɓiɗɗo koto ma debbo oɗo wona hakkude gorko janano e debbo janano wa banatul ukhti ɓiɗɗo bandam ma suddiɗo oɗo kadi wona hakkude gorko janano e debbo janano ɓeɗo fof dewgal wata wonde hakkudeji moɗon hay tawni leydi ndin e kamum ngun koloyi wa ummahatukum e nenira e mon allati ɓen arda anakum muyninɓe on mana goɗɗo ɗen andi heewi walotoɓe jibinoɓe ha ɓe gayna hara itayi ko jibini kon kala muyninɗo ma kala mo maɗɗiɗa ende mum muynuɗa haray on ɗon ko nene ma jarani mo yewa jibinɗo ma on ayi mana si nene aden waliki mayi kala muyninɗo ma haray on ɗon woni nene ma jara konti nene ma jara jibinɗo ma on a wata jambude o ayi ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala serkiti ɗo wa ummahatukum e nenira e mon alati ɓen arda anakum muyninɓe on ay wa akhawatukum min arradaati e bandira e mon ɓe hawtuɗon endu bandira e mon ɓe hawtuɗon endi ɗen ay wa ummahatu nisaukum e nene ɓengu ma on ɗon kadi hay tawni leydi ndin koloyi kamum gon awa dewgal wata wonde hakkudeji moɗon wa rabaikumul allati fi hujurikum min nisaikum mana ko wiyete juttejo ardaɗo mana jomba sonnajo hara mo arde ɓiɗɗo mais on ɓiɗɗo ɗon wona an woni baba makko ɓengu ma mo debbo mo jombuɗa on arde on ɓiɗɗo ɗon faami joni noon an e nene makko si on natidi e suudu mana wona ɓiɗɗo ma kono o harmanima hande kadi par ce que an e nene makko on natidi e suudu ay on ɗon kadi a jombatamo par ce que o woni ɓiɗɗo ɓengu ma haysi tawni wona an woni baba makko ko ardaɗo ka galle ma mais dewgal wata wonde hakkudeji moɗon ay kono Allah subhanahu wa ta'ala yiɗori yonu oyni fa ay fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum amma noon joni jombaɗo joni sonnajo en distance ay joni min miɗo Sénégal mi jombaɗo sonnajo lagine haramu assalamu aleykum allo ok joni jombaɗo joni sonnajo miɗo Sénégal ɗo mi jomba sonnajo lagine hara mo mari toon ɓiɗɗo o ara ɗo tun mi daramita sonnajo on o welali lan fes bon min naati daali e suudu fami min hejjali e mbaldi on ɓiɗɗo makko toon silan faala lan wawi mo jomboyde par ce que min nene makko min naati daali e mbaldi min naati daali e suudu ayi kono si tawni tun min nene makko min naati di e suudu ayi haray dagota ko hande kadi on ɓiɗɗo ɗon minen ɗo ko men kami jomba mo hande kadi ayi mana warabaikum e ɓen ardaɓe ha galleji mum allati ɓen fi hujurikum wonɓe ha galleji mum min saikum immorde sonna e mon har ko sonna e mon ɓen arde mabɓe ayi allati ɓen dakaltum bihinna ɓe natuɗon e mbaldi fa in lam takunu dakaltum bihinna fala juna alaykum wa halailu abinaakum e daganiɓe ɓiɓɓe moɗon ɓen mana esirawo ma mo ɓiɗɗo ma jombi acciti a wata jombude on ɗon hande kadi ayi mana min esilabi kum yaltuɓe ka keeci moɗon mo ɓiɗɗo ma jombi ɓiɗɗo ma iwɗo ka keeci ma mo on jombi esirawo ma
on a watamo jombude ay wa an taj'alu ende hawtodirton baynal ukhtayni hakkunde nene gotoɓe ɗiɗo ɗum ɗon kadi dagotako hawtuɓe nene e baaba a gorko goto jombaɓe kamɓe ɗiɗo ɓe nawlidira ɗum ɗon kadi wawata dagade sellata ay amma noon ɗa wawi jombude jajjirawo on si feƴƴi e makko o walike o maayi ɓe lontinanama miññam makko ɗon hino sella koɗo kamɓe ɗiɗo ɓe wawata hawtude ay illa ma kadi salafa sina konko feƴƴi ay woodi waddunoɓe ɗum kadi tan jahiliyanko avant l'islam ay inna allaha no allah kana laatike hafuran ko haforowo rahiman yurmeteɗo nam donc andi nelaɗo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo a ƴettude ƴulɓere yiite tega ka newre ma junngo ɗo nde wona ɗon ha geɗano ɓurma moƴƴande e di a fontude junngo ma salmina debbo janano ko hadise selluɗo goy cakani ala e muɗum ayi ko hadise selluɗo de joni noon ɓe kontaɓe ɗo ko ɓeɗo tun dagani goɗɗo ka fonta junngo salmina ina ɗum haray heddi kon fof ko hakkude haray ko hakkude gorko janano e debbo janano ayi honnum ummahatukum nena ma jara wa banatukum e ɓiɗɗo ma suddiɗo wa akhawatukum e nene goto ma bandirawo ma nene goto wa ammatukum e yaya ma wa khalatukum e nenan tosoko walla nenan mawɗo wa banatul akhi e ɓiɗɗo bandam ma woni gorko woni suddiɗo wa banatul ukhti e ɓiɗɗo bandirawo ma suddiɗo wa ummahatukum allati arda anakum e nenira e mo muynimɓe on ɓen wa akhawatukum e ɓiɗɗo nene goto ma min radati ka murna mana bandirawo ma mo hawtuɗa endu wa ummahatu nisa'ukum e nene ɓeygu ma ay waraba e ko mullati fi hujurukum e ɓeygu ɓiɗɗo ma kono hara ko ardaɗo en tant que an nene makko on natidi e suudu o woni konti ɓiɗɗo ma ay tu ɓeɗo woni wona hakkude gorko janano e debbo janano ay woni fala junaha alaykum mana wa an taj'alu ende hawtodirton baynal ukhtayni hakkude nene gotoɓe ɗiɗo ɗum ɗon haɗa wata sellude illa ma kadi salafa sina konko feƴƴi inna allaha no allah kana wlate hafuran ko haforowo rahiman yurmeteɗo namu jama tv haray onon nodduɓe ɗo ɓen fopp on weltanama on du'anama ɓe heɓali feere noddugol ɓen kadi haray ɓe fopp maɓɓe ɓe duwama ɓe weltanama haray min weltani ko murada moƴƴori inchallahu rabbi haray en aljuma prochain kadi si allah subahanahu wa taala acci en yo allah accu en ha nden ñande hara ko ɗum ɗo kadi woni ko hinniɗen haray e continue émission on suive émission on si allah alano jaaɓi chaque aljuma haray hiɗen ɗo 15 heures ha 16 heures yo allah dandutana haray on fopp moɗon on weltanama heɓuɓe feere noddugo e ɓeɓali feere noddugol abonné jama tv on fopp weltanama en salmini mawɓe men ɓen fof kilifa ka diina kilifa ka aada Guinée e Sénégal hay goto en accali abonné e jama tv kala ko wonɗon e darirde partout dans le monde hara on weltanama on fopp moɗon on du'anama yo allah firta on arsiki haɓɓana on kata kala e moɗon sattiraɗo wonɓe leydi janamɓe tawi no sattira fi kaydiji en toriki allah yo allah subahana wa taala newnan on kaydiji ɗin heeɓo kala faalaɗo wayasude hoore wayasi daguiɗo yo allah newno wayasi o laato kala faalaɓe sattiraɓe fi jiidi yo allah hoynanɓe e jiidi ndin newo kala faalaɗo resude e hoore dewgal laaɓugal sunna e farila yo allah subahana wa taala newnanmo en toriki allah en fattiki e nelaɗo amde sallallahu alaihi wasallam yo allah subhanahu wa taala okkor en ka meɗen lamɓe nafayɓe en lamɓe ɓurɓe moƴƴude ramɓe waɗateɓe référence hartu dalle mandu torki Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓuttinan en ka meɗen laggine yo Allah ɓuttinan en ka meɗen laggine yo Allah firtan er sigam anen kata danda en alata danda en kata e kasara okkora en barke maw e meɓen okkora en barke nene meɗen e baba maɗen e karama ko meɗen e sira e meɗen danda en alata danda en kata e kasara hormati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ها الجمعة برسن إن شاء الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم